Maya pa oras labot Kapampangan. Ikit kaya tanggulo to siya makasilip ya. Yaw ini gawan tanin kaya katamong kadinalan na mapulot metong quiz Tagalugan Kareng pag nakane kareng makibalu pache atin yung suffix 161A quiz ya kanita ko sasabihan ng katulid kabaldugan naning kaya katamong mano keng Kapampangan ika yung balang makibat kaya kareng comments so kaya naburi kong iparalan PM kay Messenger aliwaya akong makibat ka rin kayo okay bayo kaya pagumpisan buri kaya dinan maya pa oras si Ozel Cardines salamat kayong pamandaluki sana sasawa okay ing mumunang diling amano tamo Bilao ing Bilao Tagalugan nyo Tagalog yung Bilao ulit at yung katulid na mas manayon kayong Kapampangan ini yung katuki libag yung libag Tagalugan nyo yan okay at yung mas manayon na katulid kayong Kapampangan yung katlo migtanan yung migtanan Tagalugan nyo balo yan ang nanoy kayong Kapampangan yung katuki pitaka yung pitaka atin yung mas manayon na amano kayong Kapampangan ini ditak mo yung pamiliwara actually balo yan ang nanoy yung kalima hiwa yung hiwa Tagalog yung Tagalog kasi wari lata na mag H kayong Kapampangan ining kanam megiba megiba yung balen yung minayon nara yung kapito medulas Tagalugan niya nano yung Kapampangan at yung kawalo panireng gagamitan rin niya kanita gagamitan kaya naman yung amano ngayon dapat atin yung mas manayon na Kapampangan yung amano palabok itang pansit palabok ara wari yung palabok Tagalugan niya nano yung Kapampangan tanamo then kaya kayong pakibat kanayo ko rin comments ako mabright pisabihan nyo lang nung saan rin mas manayon na amanong katulid rin kayong Kapampangan sige ganay mo Kenny pache Kapampangan tamo di pang Kapampangan tamo thank you katamong anak thank you katamong apo tala panagalugan paragulan talang Kapampangan banti ko pa yung karelang pangatao yung karelang pangakapampangan pache meragul no rin may kaisip nala pag maragul do pag masabalan din Kapampangan tanamo dakala salamat Luid tamongan